World Champion mangarek oikrabi Olympian boxer MC Mary Kom ngasi Rajya Sabha ge MP oina wasak lokre. Noong amani lena ma ta thon khabat Thawal district ki mafam sida Manipur Pradesh Congress Committee ki thomi sina chatuna mateng pangkre. Konthawjam Assembly Constituency ki top khabi singna khwang yauna thumjin khre lai pham lai tabati ki lan chenare adu government ki mateng ki pangri. Manipur ki naha singda vocational skill training pinabagi pandamda JCR Skill Solutions Impal amadi Australian Retail College ani na yana chi inakre. Amasung lilong haurebi awang lekai da naha machingna ningai oiba mongda thoriya duna sirambe misi asik mayokta kakwadagi Kanchipur fawbagi lambi thingkre. Mayam kurum-jari adom yengbiriba Impact News ni ay bidyarani tingu zamna pungja sifawgi maroiba pausing miyam da pizari. Manipur da natana laibaga sigi yamna chawthok chaningai ama oiriba Olympian boxer MC Mary Kom ngasi Rajya Sabha ge MP oina wasak lokre. Mahakaloinana Senior Bharatiya Janata Party ki luchingba Dr. Subramaniam Swamy Hanagi cricket sanaroi Navjot Singh Sidhu Senior Journalist Swapan Das Gupta Economist Dr. Narendra Jadhav Amadi Malayalam actor Suresh Gopi wasak lokhe. Star Indian woman boxer MC Mary Kom na phongdorakpagi matung inna mangonda handak piriba anauba phamasigidamak hauzik fawbagi oina di kari tawgani haiba ngamdri. Mahaki pandamdi lakadoriba London Olympics kidamak qualified oiba khaktani haikhe. Mahak na makha taraduna hai Rajya Sabha ge MP oina mahakpu Indian government na khalakpada nungaiba fawi adumakpu parliament ta mahak na kari thodang laugadage haibadugi matangda thoina khande hairi. Olympian bronze medalist MC Mary Kom Rajya Sabha ge member oina khalakpada Manipur People's Party na thagatpa amadi nungaiba phongdorakli loinana lakadori Rio Olympics ta Mary Kom na sanagi ta kamal lauduna lebak asagi mingchat purakpo oirasunu haina Manipur People's Party na thadorokpa chero amada pauchelakli. Haukiba numit nini humni ki mamangda len yawba akanba nonglei nungsina sohalaba Thawal district ki manung channa leiba mafam singda Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki treasurer oriba Sugnu Assembly Constituency ki MLA K Ranjit na luchingba tim amana garang numidang wairamdagi na nongalamdai pung mari taba fawba koina chatuna awana nanglaba singda jana thaknaba polam singen thokre. Tim Maduda Kakching Assembly Constituency ki MLA Y Sur Chandra, Wabagai Assembly Constituency ki MLA Fazur Rahim Amadi, Manipur Pradesh Mahila Congress Committee ki President Tilotama Susarukaki. Tim Maduna Khangabok Assembly Constituency, Kakching Assembly Constituency, Masung Wabagai Assembly Constituency ki Block Congress Committee ki Singa Kutsam Naduna, Assembly Constituency Singa Sida, Cheng Hawaii Atathawa Amadi Thum Singen Thoki. Thauramasi Surgyaki by MLA K Ranjitna. Tengbang Thoramasi, Nauna MPCC ki President oina khalaba Tien Haukip ki makhada mamangda amukta tawkhidriba mawongda ahingi matam fawba chana thaknam polam singen thokibani. Mahana makha taraduna Congress ka mena miyamna awaba tarakpa khudingda mating pangnaba leiri haina phongdoki. Panbayai ngarang MPCC ki team ahum khaidoktuna Imphal West MPCC ki General Secretary MLA Mohammed Admin Shah, Thawal MPCC ki Treasurer MLA K Ranjit Amadi, Bishnupur District MPCC ki President Tien Haukip na luchingba Tim Singna, District Singh asigi nongle nungsit amadi ising chawna sohalabam pham Singda Tembang Potlam Singh yanthokibani. Manipur Pradesh Congress Committee agi Honorable President Sri Tien Haukip ki liching makhada Koi tongan ba Bisenpur district, Mayang Bhan Kendra, Yamaru in a Sway Thawal district, Hajabatare, Sigi Saita, Koi Yamba Surchandra, Honorable MLA Fazur Isama Laktana, Koi Awaba Taraba, Yumkai Humdokraba, Masima Pamsida, Relief Lauduna Ladiba, Chai Soragi, Habi Riba Ireng Bangi, Kaksing Kendagi, tongan ba Zagada Lima Pamsingda. Koi party ki president ki leadership makhada awa mateng pangba lakchabani party ki taraf ta ki koina ngamba khitang awana tarba singna mateng pangbani sarkar ki taraf ta ki di ngarang cabinet meeting phangre hai DC ki through da ESD ki through da report kaurkani report to thagal matungda sarkar ki taraf ta ki tongan ba koi mateng lakani lipsing ase praja ki khitang warga so ta thakna ba mateng pangbano ngdra hai the Honorable President, the Pung Amaga,
मिनट 10 मिनट 10 चले ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ कांग्रेस पार्टी की साइड खुदों चाबसी खरा मखैदी फंगे अदुबु सरकार की माइगैदगी अखोई यामबसु यामद्रबसु सोख्रबा युमसिंग असिगी मतेंग खरदंग अखोई पामजै था असि कुनमाथोइदगी कुनमरी फाउबा लेप लेतना चुरखिबा नोंगना मरम ओइरगा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा कोंथौजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सरुका मोइरिबा टॉप खाबिगी मयाई लेकाई अमदी अवांग लेकाई अनिमक इसिंगना पुमथुम थुमजिनख्रे लैरा खुलक्ता इसिंगना ख्वांग युंगना थुमबता नतना लेकाई अनिमकी अयाम्बा युमसिंग इसिंगना लोइना थुमजिनख्रे अकोइबदा लेरिबा लबुकसिंगसु इसिंग थुमजिनखिबना पाटकी सक्तम लौख्रे लैफम लेतबदगी मियामना इसिंग थुमदबा मफम खल्लगा अमदी युमफम वांगबा लेकाई युमसिंगदा सैदांगदुना लेरी इमुंगदा लेबा उपु कांगथोल इसिंगना थुमजिनखिबता नतना कोत्ता थमलंबा फाउ चेंगसिंगसु थुमजिनखिबदगी चाना थक्नबगी अवाटपा चावना मायोकनरी ngarangdagi nongchuba lepkhibana maram oiraga ichawgi phibamda hengalakpagi mamidi tadri adubu chairakasida nong amuka chusilakpa taragadi lekai aniase pumlup lukhiba yaba mongda leiri hauzik fawagi oinadi government local mla civil society natraga ngo singdagi tengbang amata fangdana top khabigi miyamna yamna wana ichaw mayoknari Panbaya Imphal dagi kilometer 15 gi manungda leiriba mafam asida ichawgi tengbang amata pibidrabasu ngarang numidang Manipur Pradesh Congress Committee na Thawal amadi Bishnupur district singda len amadi nongle nungsitna sohalaba miyoi singda tengbang pibadi laikre Maya Imphal Assembly Constituency na konmamfam singda ising ichawna sokhalaba singda chana thaknaba potlam kaya Education Minister Dr. Ratan Kumar na yanthokre इचाउना फिवम थीना सोखलबा मयांग इम्फाल की बेंगुन कोंचाक शांतिपुर लफुपात तेरा सेकमाइजिन चिंगबा इचाउना सोखलबा मफम सिंगदा ngasi चेंग थाव हवाइना चिंगबा पोलम सिंगयन थोकी था सिद थोकिबा युहा हाबा मदि नोंगले नुंगसिना क्वाथा लाई कमिटी की लाई संगदा अकायतोय थोखरे हौखिबा तांग 13 अमदी 19 दा युहा हाखिबा मदि अकनबा नोंगले नुंगसित लेप्तना सिलकपना येलौंगैदगी लेरकलबा क्वाथागी नोंपोक तिंगथौ अमदी इमाई बेमा पांथोइबी अनिगे लाइसंग असे अकायथोइ थोखनखिबनी मरी लेनबा मणिपुर गवर्नमेंट अमदी मियामना लाइसंग असिबु सेमजिन साजिनबदा मतेंग पांगबिनबा क्वाथा लाई कमिटी की सेक्रेटरीना अपील तौरकली Manipur lairiba nahasingda vocational skill training pibada anoba mayon ama pinaba ngasi JCRE Skill Solution Imphal ga Australian Retail College ka Memorandum of Understanding MOU ama ngasi sign tawkhre yamna singtha ningai oiraba yana chedu JCRE Skill Solutions ki maikaidagi University ki CEO L Niranjan amadi Australian Retail College ki maikaidagi college asigi Vice President Sam Freeman anigi marakta taunakibani याना चेसी की मतुंग इना JCRE Skill Solutions ना Retail Service का मरी लेना Vocational Training पीबा मतमदा Australian Retail College ना चपचाना मतेंग पीगदौरी ngasi node osida leiba hotel imphal ki sangai hol da pangthokhiba yana che sign tawnabagi thoramadu Australian government ki maikaidagi Australian Trade Commission ki Trade Commissioner Tom Calder Manipur government ki maikaidagi Commerce and Industry Sericulture Veterinary and Animal Husbandry ki Minister Govindas Konthauzam amadi Revenue Law and Legislative Affairs and Forest and Environment Minister I Hemochandra Sarukyakhi Minister Govindas Konthauzamna ngasigi yana chesimak lamdamasigi service sector da achoba khudong chaba ama oigani haiki Minister Ahemo Chandrana ngasigi numirasidagi Manipurna Australia ga hena naksina duna hena faba mariema sagatpa ngamlagani loinana lamdamasigi naha singnasu yana chesida yauriba leibak anigi thajaba ngakna chatnabagi apamba su phongdoki So this historic MOU will be a boon for the unemployed youth in our state. We need to train our people. कोई missing train तो वैसे याम दरकार है proper training भी दरकार है अदो proper training तो मसी दी कोई भी वो फंगनी मसी MOU में sign तो वैसे you have to nurture अदुगा मोइस फजना वाकन खबर का मैं थासा में भी लागा नहीं था सुनिंग नहीं because मधु की professionalism मधु द थबक सुनिंग बगी मोइ द महाव मधु पी बताए साइकी shortcut तो भी आदे अदुननी Australian Retail College है वा क्या prestigious of college है ना मणिपुर द लागा
moi ate VTPs मैम ले ate सर्विस प्रोवाइडर्स मैम अदुगु निरंजन की JCR से खल्ले moi नाकल अमरोमदा ऑस्ट्रेलियन रिटेल कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट टॉम केल्डर नंगसी साइन तौरीबा याना चेस्ना लेबाक अनि की मरकता अफब मरी अमा सागत पंगमलगनी हाइखी ऑस्ट्रेलियन रिटेल कॉलेज की माइकई दिगिसु लमदम असिगी नाहा कयादा हेन अफब ट्रेनिंग पीदुना अफब थबक फंगहनब पांदम थमली हाइना टॉम केल्डर न मखा ताकी The only way we will achieve that success is through partnering with people like JCRE. We do not pretend to know everything, and it's only by finding organisations that complement our strengths that we can go ahead and prosper, and the youth of Manipur will prosper. So, Niranjan mentioned the ethics and the professionalism and responsibility of JCRE, and that is one of the critical reasons why we've chosen to partner with him on this venture. ngase yuk pung taruk lom ta badu ai dalilong haurebi awang lekai da leiba teramakhong government primary school manaki imphal turel mapanda hoba haibong pambi amada nupa ama thori yanduna siramle miyoy adudi kakwa namairakpam lekai divine club manaktige sagol sem roshan gi machanupa sagol sem prasant chahi kunhumdoini ngase yuk angan bada lilong haurebi awang lekai gi miyamna thengnarakpadigi police ta pau piraba matungda lelong police ki team amana laktuna siba hakchang adu laukhatlaga janims ki mokta thamki नाकल अमरोमदा इम्पैक्ट न्यूज़ ना फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना जनिम्स मोक्ता लैबा फ्रीजर असी यादबा नुमित कुनलोम सुरे फ्रीजर यादबा मरमना कालेंथा यौसिलकपा सिदा हकचांग थंबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे हाइरी हौजिक मोर्क असिदा पोस्टमार्टम तौद्रबा मियोय अहुम लैरी हिरमसि मतंगदा मरी लेनबा सिंदा खंगन खरबसु ngasi फावबा थबक अमता पाइखलक्ट्री हाइरी अमरोमदा सगोल सेम प्रशांत की मिसी असी चिंगनिंगाई ओय हाइदुना प्रशांत की लेकाई मियामना कक्वादगी कांचीपुर फावगी नेशनल हाईवे मतम कक्तना थिंगजिनख्रे कैथेल अमदी दुकान सिंह थोंग लोलनख्रे मिसी असी की मतंग JSC अगेंस्ट ब्रूटल किलिंग ऑफ सगोल सेम प्रशांत एलियस अबुंग ऑफ कक्वा नामैराकपम लेकाई थोंगजू कोवा JSC म सेमख्रे लोइना मरी लेनबा सिंगना पुंकुन मरी की मनुंग मिहाट पसिंग पुथोक्ट्रबदी मधुदा थोगलकपा अफफत पुंबा पालिबगा मेनसना पुगदबनी हाइना कक्वा नामरकपम लेकाय अमदी थोंगजुगी अकोइबदा लेबा क्लब 13 ना पुनसिनुना सेंखिबा JSC अदुना चेक्सिनवा थमलकली लैखिद्रबा प्रशांता हौजिक हियांग थांगदा लेबा कमख्या पेम्टोन कॉलेजदा BA 4th सेमेस्टर तमलिबा महैरोइनी लोइना महाक हौजिक कवा नामरकपम लेकाय मचिंदा लेबा कारवा समदा यावदुना लेबनी हाइना महाकी इमुंग मनुंगी मेयर्सना फोंगदोरखी ngarang numidang isai yengani haina thokibani loinana numidang pung 10 aduaida aroibo ina imung manunga pau phaunaramlaga phone switch off laikibani hairi mahakna thori yanuna siramliba sida mamit pulamba mahakna tongkiba sandal adu thori yalamliba mafam adudagi lapna leiramba mayam asina misi asi yamna chingnaningai oi haina JSC gi convener A Sunil na phongdokhi Laikidraba Sagol Sem Prasantagi Yumda Amukomadi UCM gi luchingba sangsu laktuna yengsinki amasung Imphal West ki additional SP Ibom Channel luchingba masing yamlaba police team amana thokhaningdaba thodok sing thoktanaba jackson nangak senduna leiri loinana National Highway gi lambi thingzin kiba maramna Imphal lomdagi thawbal tamna haitharakpa passenger amadi lanai gari sing police na kakwa khudrom lekai gi lambi da fawhanduna liwa lambi rom da chathanki सिरमी मोंसे अखोगी सिंगनबदा मसी सेंगना हालगा चिंखटपनेना खले मरमदि अदुगा यालम्बी मफमदुगी मसागी खुंगुमसी फुट चावना फुट कुनमुक मयादा लापगा लेरमे अदुगा सिरिबा मीसिना ममित पुलमी अखोगी मसागी ममिसे अदुगा तुंगदगी मुजाफर सगाय मसे सि पुलमीना अदुगा सिरमदाइदुदा मित पुनबगी कनोसे आथसु थोक्तब्रान खली पुनबमजु थोक्तेना खली अदुगा ममित पुल्लगसु उदुदी कारवे हेनसु खले मिहाटपा असेंगबा मिहाटपा पुथोकपा पुंकुन मरीजी मनुंगदा अदु सि पुथोक्त्रगदी मदुदा थोपा अफफत दाइसि गवर्नमेंट पुबा All Manipur United Clubs Organization की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी खुमन्ना कक्वा नामैरकपम लेकाय दगे सगो सेम प्रशांतना चिंगननिंगाय ओइबा मोंगदा सीना फंखिबगी मायोक्ता कक्वादगी कांचीपुर फावबगी नेशनल हाईवे मतम कक्तना थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिलक्लिबसे मखा ताना कम्युनल गी ओइबा इरांग लाक्तना गवर्नमेंट होटनाबियु हाइना अपील तौरक्ली क्वा कैथल बाजारदा अमुकोगी ऑफिसता पाउमी सिंग उनबा मदा मनीना मखा तारदुना
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯇꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ngasi thoiba thodok asisu kanauma kharana akoigi communal gi line da puraga akoigi masen gi marakta adugu wakhlon du leinadna ba adugu tarbiba thodok tu karamaina horpno karamaina lakhibno haibu singdu yana marik chumna kupna akoigi mari lenaba policing aduga intelligence singna investigation tawrga sab saba region madugi kanu du puthokanda leiba miyam gi tension leiba control to ngani khali Prasantagi misi asibu government mamutana thizinbiduna amadi lilong haurebi awang laikai gi miyamna sumateng pangbiduna mara laiba singna matik chaba chairak fanganbiu amadi kanglub ani gi marakta nungaitaba thodok thokhanbinaba poirei leimarol mera paibi punba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association amadi mara paibi welfare kanglei pak ahumna appeal tawrakli Kasom Kholengi Pumnom Rum Khulda Sina Funkiba Bachaspati Mayum Pitaranjan Elias Korabin Misiki Mayokta Senkiba JSC Amasung Miam Yauna Funkiba Mifamna Lakliba Tangkun Nipan ka Ayuktagi Tangkun Mapan ka Ayuk Fauba Manipur Ban Kauba Haina Warip na Kre Wareba Singa Sinumidang Wairam Nongmay Bungi Traffic Point Payada JSC Mafamadugi Miam Mayra Paibi Singh United Committee Manipur Gi Mihut Singh Amasung Wangkai Gi MLA Y Irabot Yauna Funkiba Mifam da Laukibani Mifam adudasu government amasung police na Pitaranjan gi misida Jenaramgani haina chingnariba Ukhrul gi Kasom Kholenda mahakpu kauthokiba nupi adugi imung manung phaduna chairak pidri fauba asiba masasu laukhiroi haina warep lauki Hayeng asi honorable CM da memorandum ama pisanjaba angang asi halami buno haibasi clue police na puthok pidri fawbadi khoina agitation si leptaba banasida khoina mayamna civil society organization singna mamang da tokhiban singda chanabagumna maheu langpo kamari leinaba ana bagi mari leinaba public health kamari leinaba dugumba singdudi khoina je sisina komthok jagani aduga je sina muka appeal tawjaningbana asigumlaba bannasidadi akai thoi thon ba gari nungni thugai ba Mina Pando Prajana Pando Tabaki Tobidaba Civil Society Organization Punamangnasu Mating Pangbiu Ngasi yuksu JSC against the brutal killing of B Pitaranjan Elias Korabin gi Mihut Singh amasung Laikhidrabagi mu manungi miyoi Singapunna Laikhidrabagi Nongmaibung All Chekonda leibe yumda Paumi Singonabagi Thoram amasu pangthoki Misi asigi matangda Laikhidrabagi pokminaba mayamba B Pravin Sharma na fongdorakpada mahaki manaw nupagi misi asi yamna chingnaningai oiba misi ni haina fongdokhi asiba hakchang phanglaba matungda khulasigi miyamna misi asi khulda tainaba yaroi haina letterhead amada mahaki soi tawhanki amadi manaw nupana mafam aduda sijinduna khulasi mangthoi haina ok konghanki haina pendaba fongdorakhi Hiramasi matangda JSC asigi wangang loi wahengbam ongbi Jina Potsangbam na hai Government na misi asir chenariba sing puthok tri fauba sibhakchang JSC na laukhiroi haiki Pokpina ba mayamba na Pitaranjan bu thibina ba Ukhrul Police Station da haizarubada thawasa da ba madi matam manghan khiba sing adubusu mahana yaning da ba fongdokhi Nupam chasi no akoi yumdagi thokre nokoi da yawrabra na haibasisu yamna chingnaningai oiba call ni nangi na chanupa khoi de la e haibadi pau pibiraktraga nangi no na chanupa yawrabra haina phone torakpa sisu masisu yamda khoi na yamna chingnaningai oi aduna kauriba angang sing adagi pau phaunariba maga tinadana khangnaraga chaliba mana changjupam laururiba imungdo adubu Holy Cocker Piraga, Pagat Piraga, Mamondigi Wang Pahong Chataba, Yamna Tuna, Langla Lanjing Putokna by the Makuibu Pagat Piba, Makubu Yamna Tuna, JC Gosu, Unahan Biba, Polisna Towiba. Nakalamaramda B Pitaranjan gi misi asibu yaning da bafongdokpo ina Nongmaibung All Second Market ta wakan informama su fangki Nongmaibung amadi masiga thangnana leiba lekai singi imai bel sing yauna fangkiba mifam aduda Pitaranjan misi yaning de atuba matamda mihatpa puthu haina thaba placard sing sizinaki loina na mifam asiga mari leinana Nongmaibung Traffic Island dagi hauraga Academy Road asigi lambi matek ama thengduna khongjang changsinki
इम्फाल किलोमीटर चामग सुप्त मंगारोम चलगा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पुंग्यार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की कसोम खुलेन सब डिवीजन की मखादा लेबा मणिपुर की अरोइब ngमखैदा लेरिबा नामली खुनगी खुंजा सिंगना मणिपुर की ngमखै येंगसिनबगा लोइनाना यामना पुकनिंग नुंसीबा पुंसी महिंग अमदा हिंगना हौरी हाइरिबा खुन असि इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 8, 9 अमदी 10 की मनाक नकना तादुना बॉर्डर पिलर सिंगी फिबमदा अहोंगबा लाकपा कयासु येंगसिन हौरी इंगोम जालिसिंग अनिगा सुबना तरेतगी सेम साबा हौरम मतुंग इंग्लिसिंग अनिगा तरादगी तोंगान तोंगानबा खुंदगी लाकपा मियोय चामरोमना खुंदा लेता हौरिबा अवात अपातना थल्लबा खुनसे ngasi फाबा मणिपुर गमेना सखंगबिद्री दोइनना गवर्नमेंट के ओइबा खुदोंग चाबा अमता फंगदबा मरमना माना ngamnaba hotnaduna hingnari खुन्नसिगी हेडमैन के जोन नसु इम्पैक्ट न्यूज़ फोंदोरपगी मतुंग इन्ना खुल्लसिबु गवर्नमेंट सखंग बिनबा मरी लेनबा अथॉरिटी दा अइबा चेरोल कया पिसिनखिबा लेख्रे अदुना थोबा मतमदा गवर्नमेंट सखंग बिबगी अपांबा फोंदोरखी खुन्नसिदगी सब डिविजनल हेडक्वार्टर नत्रगा इम्फाल यौबगी लंबी थोंग अदुकी मतिक फत्तबा मरमना खुंजा सिंगना बर्मागी नंफालोंग फावबा चटलबा मतुंग मोरेदगी इम्फाल फावबा चटनरी खुनसिदा ngasi फावबा अना लायेंग संग अमदी महै मसिंग तमनबगी खुदोंग चाबा अमा फावबा लेट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अमदी मरी लेनबा गवर्नमेंट की अथॉरिटी ना येंगसिन बिनबगी अपांबा इम्पैक्ट न्यूज़ फोंदोरखी लम असी एकोय बॉर्डर एरिया बॉर्डर मकनिना बॉर्डर सिदा करम हाइना तौरगा एकोयसो बॉर्डर के थोंग अमा हांगगा अदुगा स्ट्रेट सेंटर अमगुंबा हांगथोगा एकोयसे करम हाइना एकोय एरिया का सोम सब डिवीजन एरिया अदु ग मणिपुर से करम समनरगा एकोय नुंगाइगिद्रा हाइबसे असिदा लाइराबा मयाम से कोकगिद्रा हाइबगिदमक्ते इना असिदा लेरुबनी बीएमवाईसी की बुंगतुंग तो असंख्लेन फावदि लाख्रे अदु होजिक असि नमली यौनबा अमुक्तंगदि ट्राई तौरी अदुबो मणिपुर गवर्नमेंट खंबिदिना असिसा लंबी थोंग से अमतंग निंगसिंग बिरगा एगिदमक खुलोंग चा फंगन बियो आइदना याम ngaiduna khorangna ngaina leri इंडिया में म्यांमार की लोनबद यूंगलिबा बॉर्डर पिलर सिंगी मरक्ता पिलर खरा म्यांमार होंदोक होंजिन तौदुना मणिपुर की लम खोपसिलक्पगी वाथोक मफम खरदा चुमलबसु मफम खरददी ngasisu बॉर्डर पिलर लेंगदना अदुमक लेहौरी नामली खुलदगी सुबनतगी किलोमीटर मरी मंगा रोम तमक चटलगा लेरिबा म्यांमार गा ताइनबदा यूंगलिबा बॉर्डर पिलर नंबर 9 असी चही कयागी ममांगदगी ngasi फावबा अदुमक हानगी मफमदा लेंगदना लेरी हाइना नामली खुलदगी रमथार कैसिंग कौबा खुंजा अमना इम्पैक्ट न्यूज़ खनना फोंदोरखी महांगना फोंदोरखिबदा इंडो बर्मा बॉर्डर की पिलर नंबर 9 अमसुंग 10 असी असम राइफल्स ना चही खुदिंगी ओइना अनिरक अहुमलक चटुना येंगसिली अदुम ओइनमक पिलर नंबर 7 अमदी 8 अनिदा चिंगनबा खरा लई हाइना महांगना फोंदोरखी चही द इंडियन मिलिट्री ओरसो पार्मा की ओरसे चेक तो हैबा अदुना सिदे क्रिसु लेंगदे हनन दगे सुम लेख्रबनि सि एखोना कियन तानबा हाइसिको पिलर से सुमाइना युंख्रे अदु एंगल लेबगी नंबर 8 तो एंगल अमरम थुकाय हैबा अदु ऑब्जेक्शन लेबगी थुकायब्रा नेत्रक स्ट्रेट असुम युंपी की मदुइना असुम चप्रा एंगल लेबगी एंगल की मदुइना चलदे असुम चिंग तंखाय से चक्रबा अदुका अमरम साइड येंगबदे असुम की पार्मा तंखाय लोख्रबा अदुना एखोना क्रमाइना लेबनो क्रमाइना युंबनो हाइबसे चिंगनब लेबा तेन की मदांग तेन सु क्रिसु ऑब्जेक्शन लेदे हाइबदि दाक्सु लेदे असि तब मन लेबा होजि 8 का 7 से खरा चिंगनबा हाइबदि 7 दि 8 थोथोंग उ होत्रे वांगमा लेख्रबनि नको अदु 8 फजन एगी मिट उए हबा अमरमदा रॉयल राइडर्स मणिपुर सिंधुना नामली खुंदा नोमगी ओइबा लेमना लाइंगबगी थौरम अमा था असि तांकुन हुमदुदा पांगथोखी तोंगान तोंगान वफिल की डॉक्टर मरी नस्तर क्यादुना पांगथोखिबा मेडिकल कैंप अदुदा नामली खुल अमदी अकोइबगी खुंजा यावना युमलोनबा म्यांमार की खुंजा चनीरोमदा लेमना लायंखिबगा लोइनना हिदाक लांगथक कयासु येंथोखी मथंगी नुमित तांग कुनमरीदा वांगली खुंदा फ्री मेडिकल कैंप अमुक पांगथोक्तुना मफम अदुगी खुंजा सिंगदा लेमना हिदाक लांगथक येंथोखी रॉयल राइडर्स मणिपुर की प्रेसिडेंट मिलन थांगजमना फोंदोखिबदा हाइबा कैंप असी रॉयल राइडर्स मणिपुर की चही अमगी मनुंगदा मेडिकल कैंप अनिरक पांगथोकपा हाइबा प्रोग्राम की मतुंगिना पांगथोकपनी मरुइना मणिपुर की मनुंग हंजिना लेबा मफम सिंगदा लेबा खुंजा सिंगदा राइडर्स की माइकैदगी अंगंबा मतेंग खरा पांगनबा पांदमदा पांगथोकपा प्रोग्राम नि कनागुंबा मनुंग हंजिना लेबा खुंजा सिंगना हाइबा मेडिकल कैंप असी की खुदोंग चाबा लौनिंगबा लेरगदी राइडर्स ता पाउ पिबिरकनबा अपील तौरखी कैंप अदुगा मरी लेनना राइडर्स की माइकैदगी अंगंबा सेटना इन्नबा फिरोल क्यासु खुंजा सिंगदा लेमना येंथोकलमखी ngarang kuni thoida khoi khongsa le ado ngasi tangkul humdoi
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯪꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯤ 100ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ 5ꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 10ꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯩ Chandel District के मची गवर्नमेंट हाई स्कूल न्यू सोमताल हाई स्कूल चकपी कारों गवर्नमेंट हाई स्कूल थवाल डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न स्टार स्कूल खांगबोक एलआई स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल इचम खुनौ अमदी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की ग्रेसी क्रिश्चियन इंग्लिश हाई स्कूल लोकताक की महिरोई सिंगना मोबेट्स की मखादा माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2012 ताखिबा दु कैंसल लौरे तौरे मरमदी रीचेक तौबदा बैंक अकाउंट की डिटेल्स हापक्तबा मार्कशीट सासिनबा हापक्पा मदी मियोय अमखकी खुदीदा फॉर्म लोइनमक मेलकपा थेंगनबदगी कैंसल तौबनी हाइना एमओबीसी मणिपुर की डायरेक्टर न थादोरप चेरोल अमना हाइरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाउदम चाउब सिंगना कांग्रेस का मेनंगरांग मणिपुरदा फूड सिक्योरिटी एक्ट चनरगनी हाइना फिराल हाइगत खरगा हौजिक फाउबा चेंग फंगफम फेयर प्राइस ऑफ अमता हांगदबसी चेंग हुगे तौब माली हाइना मरा सिरकली ngasi nitai pachuthekta leiba BJP ki office ta party asida nauna changlakhraba miyoy hum okpaga mari leinana paumi singa unabada wafam asi fongdokhibani unabadu da chawuna makha taradun hai Chief Minister na lamdamasida Food Security Act chanaragani lauthok piraga thabakti amata paikhatte firal haigatlaga kanaroi act asigi matangda makhada cheng kilogram amada lupa ahumda phanghangadaba du phanghandabida kaithelda cheng kilogram amada lupa koni thoidagi kuntra fawa piduna yolibasi thingwada gamenasina thabak amata paikhatte haina phongdoki Jawbana makha taraduna Food Security Card asi ina khunba miyoi singna ayamba phangli lairaba singdadi ningthina phangtri Manipur dadi Food Security Act asi lairaba singda hena awaba piga dawri haiki ngasi BJP da nauna changlakhiba miyoi singa dudi Oripok Municipal Corporation gi Ward number 4 gi Councillor H Bobby Sharma amasung Social Worker ni haiba Sagol Bandegi KS Brojen amasung Kaisamthong dagi Oinam Romeo ni Amaromda Bisnupur gi Food Security Card yenbada MLA yawgadabani haina Bisnupur Civil Supplies na thokiba order adugi mayokta High Court che thagani haiba wafam su chawbana thamki yenthokadoriba mafam lauthokdaba yenthokadoriba mafam fair price hok khangdri karai rei lowdong no khangdri chengdi phul leire hare thadi loigidore numir humni dangare cheng horan ge tobu male ekta yaujari role yaujari card singado municipality sing sa thetkadabani gram sabha da singdana village gi authority amasung district council sing da thetkadabani website ta thakadabani website ta chingthoga ai ming yawbra yawdabra yengadabani ngasi amada tawdri aikoi food security che khoi mit nakong singbada ka lei chananabani lairaba singini sarkar se lairaba bu tuhatpa web Unabadu da chawbana makhatana numidini gi mamangda airport drug case kamari leinana Okram Henry na CM da tainaba ngamdabadagi Henry Masada political victimization tawbani haina pauche singda sengdokhibado angakpa fawi haina fongdoraki Chief Minister tainang amdre on taine se karino hairise Chief Minister na tawbani ai tawdi hairibra karino mai loan se Congress ke president nang asi bawam sengtortaba Chief Minister na wam sengtortaba si drug support tawribra lairiba MLA Congress MLA singna masi phatti haibasi haidaba karigino Matang swai se break lawzake Manipur madi maleng tongan tongan bi ipau single koi break ti yam thun hanjarake Impact News Book meeting taduna lebiu Kuirabagi tungda punbasi nungai Sumi Madi kari tore Maag is double strengthening sing pumali Mangonda piu double strength liver tonic Lipsep DS Lipsep DS double strand liver tonic Manipur Tablighi Jamaat Amadi Lilong Hauribigi Darul Ulum Madrasa ge Amir Oiramba Al Hazab Maulana Abdul Aziz na khanghodana laikidabada Inner Manipur MP Dr. Thokchom menena nungaitaba fongdokre Mahakna laikidaba si Maitai Pangal community gi religious luchingba ama mangjabani Dr. Thokchom mainana Al Hazab Maulana Abdul Aziz na hinglingai matamda tauramba thabak thorom kya fongdokpaga loinana mahaki imung manunggi awabada su saru kyari haiki
नौना एजुकेशन मिनिस्टर ओइना थौ पुरकलबा मिनिस्टर डॉक्टर के.एच. रतन कुमार के ओल सेक्रेटरिएट लेबा ऑफिशियल चैम्बर दा मिलालना तरामना ओखरे मिनिस्टर ने इसा इसा की लोल अमदी नाट योखत पाहाइबसे खोय खोय की तौफम थोपै थौदांगनी हाइना मिनिस्टर रतन कुमार ना महाकपु ओकपगी थौरम अदुदा फोंदोखी मिनिस्टर ना हाइकिबदा जाति कांगलुप कयाना पुन्ना खुंदारिबा लमदमसदा अतोपा कांगलुप अमगा अमगी लोन अतोपा कांगलुप अमने इकाय खुमनाफम थोई मिलालना पिसिलकपा मेमोरेंडम सिंगदा यारिबा डिमांड सिंग थबक तोन थोकनबा थवाई हकचांग यावना होटनगनी हाइना महाकना फोंदोखी ngase pisin kiba memorandum aduda Manipuri official language ase maitai mayek na ohenba hindi gi oja tongana lawbago maitai mayek kisu TET pass toraba oja tongana lawba mark to yumfam oiraga oja lawbagi mahutta ayi ba changdam naraga oja lawbi ba madi gamina mayek chawkhat hannaba piriba senfam hengat pinaba wafam kaya yauri masigi multi ethnicity oiba adugumba akoi lamdam amani ana masigi leiminariba akoi kanglup masel singsi masigi mutual respect pinaba masigi kai khumnaba utpa aduga loina loina akoina milalna ngasi bhaubada paikhat piraiba masigi thaudang asi adugi matik chawgre milalna akoigi thambiriba memorandum khara mase amamam to oina panjadraga su thangat piriba singsi karai bhauba masi akoi paikhat payaba haibado masigi akoi maximum level da madumai thawayak sang yauna ai hona jage haibo wafam su thamjari Manipur Division yauna Northeastern Circle gi All India Postal Employee Union P3 amadi P4 hayeng April 13 ta pakthokadoriba nongmagi oiba kolom thadokpagi strike ta yausinduna CBS CIS ki staff singna thengnariba awaba singda Postal Department ki miyeng chingsina ba honagani haina All India Postal Employee Union P3 amadi P4 gi chairol amana khangalakli लुपा लाख तरा की सेल की मनायाउबा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार अमदी अवार्ड फॉर गुड वर्क इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MGNREGS ननबा सिलेक्शन क्राइटेरिया की मतंगदा तौबुल वांगू तेराखोंगम सुंक्यांगई ग्राम पंचायत के प्रधान सिंहना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट मणिपुर की थबक थौरम सिंहदा वाहंग तौरकली मणिपुर प्रेस क्लब तंग असि पामी सिंगोनबा मदा तौबुल ग्राम पंचायत के प्रधान W बोरबती हाई ग्राम पंचायत तरा तरुकना मना सिंह असिगिदमक थागतखिबदा स्टेट पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमिटीना ग्राम पंचायत तरुक खनगतखि इरोय लोइबदा मना सिंह असि फयेंग ग्राम पंचायत फुबाला ग्राम पंचायत अमदी खुंद्राकपम ग्राम पंचायत पीखि स्टेट पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमिटीना खनगतपदसु यावखिदबा अमदी कमिटी की लिस्टसु यावखिदबा फुबाला ग्राम पंचायत अमदी खुंद्राकपम ग्राम पंचायत असि करम तौना मिनिस्ट्रीना मना असि पीनबा खल्लिबनो हाइना बोरपतिना वहंग तौरकली अवार्ड की सिलेक्शन जी मधु मणिपुर की गवर्नमेंट दी कोई खनिंग बमोंग द खल्लगा दुम थाबे याबनीना यामना सुगे सुरोय तो अखोई संग लेरगदी अदुम खनबे या हैबगी पोता यामना कनो मदा याम फजदबा मोंग मदा चटखिबा थोंग लुदबा मदा चटखिबा जे सी यामना नुंगाजदबा फजना चाखोनबगी दमकता होजि भारत सरकार ना पीरिबा कनो से असि काहनबजे मसिना तुंगदा यामना अमांगबा मोरकद्रा हाइबजो अखोना जिंगदजबा सीजिनी अखोना तौजरिजे अदुना मसिगुंबा थोंगजी हन्ना हन्ना मतुंगदा तौरक तारगदी ग्राम पंचायत सिंजे थवाय यावना तौरकनी थाजदे हौखिबा थादा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर M अमुबगी क्वार्टर अमसुंग मयुमदा बोम लंगसिनुना पोखाय हनखिबगी अकीबा लैरिंगै चेरक्ता ngarang nungthil pung 3 rom tabada hospital asigi general OPD की फर्स्ट फ्लोर दा सखंगदबा सिंगना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा थमजिंदुना अमुक खना मियामदा अकी अखंग पोखलंबगी थवोंग अदुबु रिम्स नर्सेस एसोसिएशन लंफेल पाटना यानिंगदबा फोंगदोरकली हिराम असigi matang ngasi nungthil hospital asida paumising unabada association asigi president H Tamfana haikibada miyangi ana layeng sangda bom thamjinduna aki akhang piba haibasi tawpham thoktaba thawongni karigumba bom aduna pokhairam labadi miyoi kayagi punsi manglumgani kari marangi damak karamba lupna thawong asi chathabano haibadu athubada sengdok pirau asiguma thawong matungda tawbiganu haina mari leinaba singda appeal tawraduna thawdok asigi matangda wari saraga yasinana ba hotnabiu haina phongdorakhi ngarang April ki tangkun manga da rims ki OPD da thamlamba bom adu kanglaipa Communist Party Military Joint Committee KCP MJC na senja thumja da haleng leitraba rims ki higher authority ahum da piba aroiba warning ni haina aina thingkraba lubasi ki president Thaubaluwang na thokpa cherol amana hairi
रिम्स की हायर अथॉरिटी अहुमदा KCP MJC ना चथरप लांदादा मखोई मखोई की इमुंग मनुंगदा अकायतोय असोकपन यावरकपदा मदुगी अफफत की दायित्व पार्टी ला लौरोय मसा मसाना अमदी इमुंग मनुंग की दायित्व ओइजगदबनी हाइना सोकन चेक्सन मा थमलकली रिम्स असी अना लायंग संग ओइद्रे अना लायंग की मरुमदा अंगमथौ सिंगी सेंदानफम ओइरे KCP MJC ना पाइखलकलिबा सेफ कंगलै मिशन की अनौब लांजंग असिबु मपुंग फानबा लमदम असिगी थिंक टैंक ओइरबा कंगलै चासिंगना KCP MJC दा पाउताक पिरउ बोम न मियाम दा पीबा अकी तुजुंगबा दुगी दमक्तदी KCP MJC ना लेबाक मियाम दा नुंगाइतब फोंदोरकली थौदोग असिगा सेनखाइगा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेनते हाइनसु सेंगदोरकली अमरोबदा रिम्स हॉस्पिटल की जनरल OPD की श्री थाक्ता बोम थमलंबगा मरी लेना नंगसी नन टीचिंग एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन रिम्स की ऑफिस में फम पांगथोक्तुना थौदोक अदुबु यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे मियामगी अमदी अनाबसिंगी येंगलगा सिंगबा थौदोक असि अमुक खना तौबिदनबा मरी लेनबा मियोइसिंगदा एसोसिएशन असना अपील तौरखली लोइनना थौदोक असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना हयेंग एप्रिल की तांग 23 OPD अमदी इमरजेंसी सर्विस थोंगलोनगनी अमदी जनरल OPD ममांगदा वाकन इफम चथगनी हाइना नन टीचिंग एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन रिम्स की चेरोल अमना पाउजेलकली बोम थमलंबगी थवोंग असिबु वॉलंटरी हेल्थ यूनिट कमिटी रिम्स हॉस्पिटल अमदी देसामना सुनुंगाइतबगा लोइनना यानिंगदबा फोंदोरकली रीजनल एक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन नॉर्थ रेस नोटिस असी मणिपुर चटनारगनी ngasi Manipur Press Club ta pawmi singu unabagi thoram amada race notice ki project director Bibu Datta Shahu na hai regional action on inclusive education in notice hayeng Churachandpur da haudoklagani chahi manga gi oiba pilot project asina Manipur Nagaland Meghalaya Tripura amadi Assam da SSA gi akhanaba mahai masing pinaba pandam thamli mahak na hai project asi Light for the World Australia Christopher Blinded Mission CBM India amadi Jan Vikas Samiti Lillian Foundation India hariba international organization ahumasina mateng pangli. We're looking at awards and recognition to students and teachers of government schools who are being the champions of the SSA and the inclusive education programs. We're hoping that the government will support us in providing access to the schools. They will participate, they will assign teachers to participate in these programs, and they will provide logistical support in terms of data, documentation so that we can see where we are heading in 5 years' time. We are also looking at participating in the assessment and health camps that are allotted under the SSA scheme. Aying asa khal kaitharakpagi matangda numinini chumna chingmarongda leiba Hotel Classic Grande da chatharakpa awang nongpok lamdam singyoiba workshop ngasiloi singkhre workshop asi ngarang dagi hauna Manipur government ki Directorate of Environment Climate Change Cell Manipur amadi Ministry of Science and Technology Government of India na sinduna chatharakibani ngasi aroi benumita aying asa gi khal kaitharakliba sikanbada media gi thaudang haibe hiramdasu khananai nakhi Hiramasi khana nainabada lamdamasada laiba print amasung electronic media gi editor sing amasung akhang ahi kyana wangangki Wangoi subdivision ki manung da laiba Maya Imphal Bazaar feeder amadi Maya Imphal Old Feeder da thasigi lakliba tang kuntaruk kunipan kunmapan amadi kuntra gi ayuk pung mapan dagi manga fauba mai mutkani haina Deputy General Manager IED3 MSPDCL gi chairol amana khangalakli Manipur Science and Technology Council amadi National Institute of Electronics and Information Technology na sindunangasi World Intellectual Property Day 2016 gi thoram pangthokre Digital Creativity Culture Reimagine Haibathim Asida Thoramasi Akampata Laiba National Institute of Electronics and Information Technology ki complex the Pangthokibani Indigenous Peoples Association of Kanglai Park Ipak na lakliba megitang amada Khuman Lampak Youth Hostel da sinmi singi numit pangthoklagani Thauramgi sarukamoina iramdamgi sinmi singda kathoklaba I haibathim galoinana mega blood donation camp amsu pangthokani hairi
Sinmi Singi Numit ki mangoinana Amju Office, IMC, City Police, Stone Crusher Unit, Amadi Construction Worker Site Sing Yauna, Sinmi Sing na Tabak Suribam from Singda, Medical Kit Sing to Yen Toklakani Haina, Ngasi Ipaki Office da, Paumi Singu Nabada, Ipaki Labor Affairs Secretary Roman Trigit Morang Chana Fongdoki. Malem gi Sinmi Singi Numit ka mangoinana, Lakleva April gi tang kuntrada. Ipak na Sinzaduna, World Free Fast Aid Medical Item Sing. कोई सिनमी सिंह लोइसंग सिंह मरुन ब्रिक फिल स्टोन क्रशर एमजू ट्रैफिक पुलिस IMC की वर्कर सिंह दा कोई यंथोक जगनी हाइब फ्री मेडिकल किट सी यंथोक पदा कोई हाना इन्फॉर्मेशन क्या पीद्रगसु लेरमलिबा सिंसंगजु दा कोई खुदकी ओइना यंथोक पसिदा लेरमलिबा सिंसंगसिनजु कॉर्पोरेशन पीबीयू इपाकु English sing amaga chanipan mau drama thoge April ki tang kun tareta Anglo Manipuri warda Manipur British ki makhutta mai thi kiba numit asibu Manipur gi ning tambagi numit ta kiba numit ta kiba numit haina su khangnaraba April kun taret na lakpada aina thingkraba National Revolutionary Front Manipur NRF Information and Publicity Secretary Sana Jawba Maitaina ningsing warol miyam da thamlakli Numit asibu ningsing nariba Manipur khunaina mikhapona lakhiba si jahi chamaga kunmanga surakle Maraipa ki thawai kat khiba asopan kya mayok na khiba lanfa kya oiduna pumna makpu April kuntaret na lakpada NRFM na kokno na ikai khopna botli loinana ipaipu singi pandam NRFM na su hongba nairoi haina chero sin makhatari Amaromda English and Chanipan Mau Drama to April Tang Kuntareta Manipur Ning Tamba Manki Basigan Mari Lainana, Nominasibu International Peace and Social Advancement Ipsana, Amamba Numit Haina Englishing Amaga Chama Pan Mau Dranipan Palan Taudina Lakli. Jahia Sigisu, Hayang April Tang Kuntaret Asti, Lamdamasigi Mafongkayada, Tarani Palak Suba, Amamba Numit Pang Toklagani. Nominasiga Mari Lainana Lamdamasigi Miam na Lambi Thingba Madi Block at Nachumba Taubidanaba, Ipsagi Convener and Publicity in Charge at Hadorok Pachero Amana Kangalakli. Manipur State Kala Academy na sinuna thasi kuntra fawa chathagadaba kuntra taret suba chahigi State Art Exhibition ngasi hawdokre Palace Compound laiba Manipur State Art Gallery gi hall da hawdokiba thoramasida sarokyakiba Manipur State Kala Academy gi President Professor TH Tombi na haikibada Manipur gi Art and Culture bu malem na masakhanglibasi lamdamasi gi artist amasung State Kala Academy gi mapanani hairaduna artist singu yokhatningbagi wafam phangdoki Numit mangani chathagadaba art exhibition asida artist kyana yek balai amadi sculpture sing utki Manipuri artist singina yang haitoi singthoi ba makto oi na tai Manipur State Kala Academy na pakat ko dito tao singa yam na merong yam ki all over the country Manipuri art form si taka Manipuri har lecture ni ba hauser ni ba upal pun se hauser ki changes na paromedra har lecture ni ba yam folk oriented daily work folk sing se thidok ba khali ba phone Takil Delaiba Orphanage Home da Thasigi Hokibatang Kunmarida Mapan Suba Sector Gitarani Suba Bihar Regiment na at headquarter IGR South Ki Mityang Makada Lem na Layang Bagi Camp Amapang Tokre Haina IGR South Ki Cherol Amana Kangalakli Camp Aduda Ahal Kun Amadi Angang Marfuda Lem na Layang Bagi Kudong Jaba Piki Ahan Stylable Cash Prize Mini Boys Volleyball Tournament Nongjingi Pibam Patabanaram Oiraga Matam Khara Lep Luraba Matungda Ngasidagi Makhataba League match sing Sanaba Hokre Tournament Asigi Ngasi Sanaki Ahanba League Ta YPC Isokna YDCB Yurem Bamboo Point Kunmanga Tara Taret Kuntaruk Kunmarida Anisuba League Tana BBM Wangjingna Igo Inambu Point Kunmanga Tara Madi Kunmanga Tara Nipanda Maitiba Pikre Tournament asige home subalikta YPC Bengal Lokhokna NYVA Naurem Ebu Point Tara Taret Kunmanga Tara Madi Tara Manga Tara Humdoida Aduga Mari Subaliktane SUWC Irengbamna YDC A Yurem Babu Point Kunmanga Tara Mari Madi Kunmanga Tara Turukta Maitiba Pibangam Kre Ngasi nungtil sanaki ba tournament sigi mga subalikta PBM Wangjingna YDCB Yurem Bamboo Point kunmanga tara mathoi kunmanga tara nithoi da maiti ba pikhibaga loinana taruk subalikta na YPC Bengal Lokhokna I2IDO Haikru Zambu Point kunmanga tara humdoi amadi kunmanga kunithoi da maiti ba pibangam kibani
HYD CCL Haiguruzamna Sinduna Club asigi sanabungda chatharakliba volleyball tournament asida team 13 na group mari thokna khaidoktuna athoi hen tanagadori hayeng tournament asigi makhataba league match manga sanaragani Ahanba Inter Kaisamthong Kendra Likang Tournament ki ngasi sanakhiba anisuba league match amada Kha Kangkhut Kaisamthong na Atia Kangkhut Kaisamthong gu panjol 13 da maichiba piba ngamkhre hairi Kaisamthong elangom lekai ki khabam lakpa mandop ta chatharakliba tournament sida Kaisamthong Assembly Constituency social worker maibam Joy Kishore gi senthang makhada numit laima sports committee na sinduna laikhidraba maibam Jayant Kumar amadi maibam Mongbi Brazamani Devi ani ki mingda pangthokliba kang tournament sida Kendra sigi kangkhut mangana sarukyari hayeng sanagadaba mari subalik amada nongpok kangkhuk amadi maning kangkhut ani na lamba taunaragani haina tournament sigi organizing secretary na thadorok pachero amana khangalakli Nongchingi Fivam Patabana Maramoraga Matam Khara Sanaba Lep Luraba Taranipan Suba Challenge ka Veteran Football Tournament Kasidagi Makhataba League Match Sing Sanaba Hokre Ngasi tournament asige sanakiba ni Suba League Match aduda UBSA Lilong Chazingna NCDA Khongham Patpu Panjul Taruk Amada Maitiba Pikibani Match asida Mai Pakraba UBSA Lilong Chazingi Panjul Tarugadu A Jayantana Panjul Ohum S Budhana Panjulani aduga N Sagorna Panjulama Chanbangam Kibani Chatharakliba tournament asigi ahum subaliktana VSAI na Thamaiban gi sanaroi KH Ratan Machana Panjal Chansinduna KS Silambulen bu Panjul Aniyamada Maichiba Pibangam Kibani Manipur Veteran Football Association asinduna Mapal Kangjebung da Chatharakliba tournament asida team 13 na sarukyari hayeng tournament sig makhataba league match ahum sanargani Taramathoi Suba Telau Joint Cooperative Farming Society Limited Trophy Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament ta SDPP Sector Mai Pakre ngasi sanakiba tournament asigi ahanba league match amada SDPP Sector na KNC Kangu Chingbu Panjul Mari Anida Maithiba Pibangam Kibani Tournament asigi ani subalikta sanagadaba league match aduda FC Lamlai laktabadagi SSC Nongre na walkover funky Telau Society Trophy na sinduna Eastern United Sporting Club Telau gi sanabungda chatharakliba tournament asida team kuna sarukyaba galoinana hayeng tournament asig makhataba league match ani sanaragani haina tournament asigi organizing secretary na thadorok pachero amana khangalakli Aroibada bulletin asigi headlines amuna miyamda thamjage World Champion Mangara koi khrabi Olympian boxer MC Mary Kom ngasi Rajya Sabha gi MP oina wasak lawkhre Nong amadi lena manga ta thogan khaba Thawal district ki mafam sinda Manipur Pradesh Congress Committee ki thomi sina chatuna mateng pangkhre Konthau Assembly Constituency ki top khabi sina khwangem na tumje khle laifam laitaba ki lan chena re du government ki mateng ki fangri Manipur ki naha singda vocational skill training pina bagi padam da JSR Skill Solutions in Farm the Australian Retail College ani na yana che ina khre Amasung Lilong Hauribia Wang Lekai da naha maching na ningai oiba mong da thoriya na siram le ni CSC marka kakwada ki country for fabagi lambi thungkhe